Республикара Шураги Херзебырайца жемень бур муниципалитет рабужинна. Паянхи гунзельне журхизине шерембелік 5 гектара яғынакна. Малда бұраганзен ешінче елжік прачка вуладыр падрелі районезем. Шурхи культурызене икшір шерембейші 5 гектар ақсық варма балыртна. Шандал кураху мазаны же игернере вішлемелі. Шырулмел артмадухны хушалық сен шучеде кундангуну се бұрайд. Халлеге екеміш шығырлаптыке вунбелік гектар баданлашна. Керхи культурызене вара візем сағыр вунулды 5 гектар ежинаша, а батландарсы бідерне бепірек. Кальча кыжал лайық хелгачна, тапрарада нюрік шиделіклі. Республикара агаган лаптық пуре пелік шырхеріх пелік 5 гектар ежинать. Кувыл пілдерхинчен пелік пеншуры гектары тларах. Аллы билік проценті бол. Тештыры еще культурызан булач, подыр билік процент. Абачимеш, вылих абачимеш, хадерлемели культурызан була женде кормовые культуры депер пилик процентне женде шырылми, депер пилик процентне женде технический культурызан булач. Структурил пидел машмас, но кыжал шырылми площади зене үстерешен, умахаги делай, кыжал каман майбур, борлохпур, үстагалашын үстерме дырышмала. Мозыр не пахчачимеш тоже. Пурдил депер хулара продукция хакланза гайтезе, тогда тиде умеган будыр дезенде, ол тларах тоже елме дырышмала. Шураги валли біргіжал хадерлензелгерне пиде алайхте загалаза хорас келет билин. Сырмели жундармалыя балаземде, хадержемде, запчастемде, техникиде, удобрениеде, вещь, хадер шамба, күнде бір темле хұрышлықсын бұрмапыр.